Salibonani izihlobo zami, sithanda ukumbonga uNkulunkulu ekuseni ukusihlanganisa ukuba sifunde izwi lakhe. Mina igama ngumfundisi uBongani Ndlovu, kumbe uPastor CP Ndlovu. Sihlangana namhlanje ukuba sifunde izwi likaNkulunkulu. Kulusuku olukhethe uMshumayeli wasemuzwa wathi yena ngitsho labangelawo mhlalokho bazaphiwa ukuthi bagedle. Ngakho-ke ngithi kuwe muntu omdala ungathi ngokwabantu abatsha ubusuphuma lawe izwi likufanele namhlanje. Isihloko sethu sendaba sithi sona iqiniso elipheleleyo encwadini eyodwa. Iqiniso elipheleleyo encwadini eyodwa. Ngesizathu sokuthi sijonge lizamvumela ukuthi ekuxoxeni kwethu, kuntshumayelo yethu, kusifundo sethu sanamhlanje ngizabe ngixubanisa isilungu lesindebele. Kodwa ke sizakweyama kakhulu esindebeleni sakithi. Isihloko sithi The Whole Truth in One Book. Ngifunda encwadini kaTimothy wesibili, isahluko sesithathu, siqala kundima yechumi lesithupha sisiya kundima yechumi lesikhombisa. 2 Timothy 3 iverse ngu-16 lo-17. Ifunda kanje kule iBhayibhili yesindebele engiphethe lapha. Yonke imibhalo yafunzelelwa ngumoya kaNkulunkulu, ilungele ukufundisa, lokukhalimela, lokuqondisa, lokufundisela ukulunga. 17. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungiselwe yonke imisebenzi emihle. IBhayibhili ithi yona zihlobo zami ezithandekayo, yonke imibhalo yaphefumulelwa ngumoya kaNkulunkulu. Yonke imibhalo. Nxa ubala lapha isithi yonke imibhalo iveza ukuthi imibhalo yonke kusukela kuTestament endala kusiza kuTestament entsha. Yonke yaphiwa ebantwini, yaphefumulelwa ngumoya kaNkulunkulu. Ilungele ukufundisa, ilungele ukukhalimela, ilungele ukuqondisa, lokufundisela ukulunga. Ukuze umuntu kaNkulunkulu mina lawe phela aphelele, alungiselelwe yonke imisebenzi emihle. Ngakho-ke namhlanje sithanda ukuthi ke sikhangele imibhalo, ke sikhangele iBhayibhili, sizwe ukuthi ithini, ngoba kuthiwe ilungele ukuqondisa, ilungele ukufundisa, ilungele ukuthi isikhalimele. Imibhalo yonke ifanele ukuba siyifunde. Kule ndaba engike ngayifunda phakathi kweviki, ikhuluma ngomunye umfanekiso obudumile kakhulu ku-television ngomnyaka ophelileyo, olegama elithi kumbe lesihloko esithi Lupin. Indaba le ithi yona kukhulunywa ngomfana okuthiwa ngu-Asane Diop. Lo umfana waphila endaweni kumbe elizweni laseFrance. Esuke elizweni lakibo eSenegal ebalekela kumbe edinga impilo engcono. Uthe ekhonale uyise
wathathwa wafakwa ejele ngoba lo ayemsebenzela wayeselahlekelwe inecklace yakhe eyidula kakhulu. Wasecabanga ukuthi uyise womfana lo nguye oyintshontshileyo. Kwenzakala kanjalo nje uthe ubaba lo esejele ezitshela ukuthi kayisime enkwenzileyo khona lokho wadangala kakhulu wabethatha impilo yakhe wafela ejele. Kwamzisa ubuhlungu lo mfana waba lobuhlungu obukhulu kangaka kwaze kwafika engqondweni yakhe ukuthi angathola ithuba uzaphindisela kuleyo muli kamqhashi kayise. These phumile ejele wacabanga ukuthi aphindisele kanjani. Kule bhuku ayeliphiwe nguyise elalikhuluma ngendlela yomuntu owayehlukuluzekile wasefuna ukuba aphindisele. Wathatha ke amacebo ayewathola kulelo bhuku wazama izindlela zonke ukuthi asebenzise amacebo lawo ukuze aphindisele. Engiyakukho lapha sihlobo zami ukuthi sinanzelele amandla ogwalo, amandla ento ebhaliweyo, amandla aphuma ebhukwini elibalwa ngumuntu lenza ukuthi isimilo salo umfana sibe sesimeni esithile ngenxa yokuthi wayekubalile ebhukwini khona lokho wafuna ukuthi akuphile kumbe akwenze njengendlela ayekubale ngayo. Ake ngithi mina ibhuku kumbe incwadi ezibhaliweyo zilamandla amakhulu okuguqula isimilo. Akukhathalekile ukuthi libhuku elinjani, lingaba libhuku elilezindaba ezinhle elifundisa izinto ezinhle, lilamandla okuguqula impilo. Umuntu obala lelo bhuku azibone eselangatha kumbe esesenza izinto azibalayo kulelo bhuku. Kungenzeka libhuku khuluma ngezinto ezimbi ezesabekayo lilamandla futhi okuguqula isimilo umuntu azibone esesenza khona lokho akubalayo. Majaha lezintombi, bangane bami abatsha, namhlanje sifuna ukuba sixoxe sikhangele ikakhulu kini njengabantu abatsha. Udaba engiza lalo namhlanje ngiza lodaba logwalo kumbe udaba lwebhuku elilamandla okuguqula izimpilo. Leli bhuku ngileqiniso ukuthi lo lalo uselalo engqondweni yakhe. Liqiniso liBhayibheli. iBhayibheli ngolunye lwezingwalo eziqhakathekileyo emhlabeni, eziqhakathekileyo embalini yomhlaba. Nxa ungakhangela izingwalo zonke ezibhaliweyo emhlabeni, sithola ukuthi iBhayibheli ingenye yezingwalo ezilamandla kakhulu. Uma ngakubeka ngithi mina yilo ugwalo olulamandla phezukwazo zonke izingwalo esingazibala. Ngoba lolu gwalo lumqukethe lumumethe amaqiniso empilo zethu. Kungakhathalekile ukuthi ngasiphi isikhathi sembali yomhlaba. Ungakhangela lolu gwalo lubhalwe ngeminyaka eminingi edluleyo. Kodwa ke la namhlanje lanxa ulibala ungeke uthi lokho sekungamalaja akusezwakali, lokho akusangifanelanga. Amazwi alo, imfundiso yalo ilokhe ifanele abantu abaphila namhlanje ku-21st century. Ake ngithi ke esiza kuxoxa namhlanje yilokhu esingakubiza sithi liqiniso lanamhlanje, present truth, iqiniso lesikhathi esiphila kuso. Ngitshilo ngathi amazwi esiwathola eBhayibhelini, imfundiso esiyithola eBhayibhelini isasifanele lathi esiphila namhlanje ku-21st century. Awungeke uthi wena selidlulelwe isikhathi iBhayibheli, ngoba elikufundisayo, lelikukhulumayo, lelikuquketheyo kufanele kusasifanele lathi esiphila kulesi sikhathi sembali yomhlaba. Sikulolu hambo ke ngithanda ukuthi siphendule imibuzo emibili
emayelana leBhayibheli. Le mibuzo singayiphendula ngileqiniso ukuthi izasiphathisa isincedise ekuzwisiseni indikimba yendaba yethu yanamhlanje. Umbuzo wokuqala uthi wona, silesiqiniselo bani ukuthi nxa sikholwa iBhayibheli sikholwa incwadi ekhethekileyo, incwadi ephefumulelweyo nguNkulunkulu? Siqiniselo bani esilaso esingenza ukuthi sibe leqiniso, sibe lokusuthiseka ukuthi impela lokho esikukholwayo kayisiwo maya kodwa sikholwa izwi eliphefumulileyo likaNkulunkulu? Ngumbuzo wokuqala lo engifisa ukuba siwuphendule. Umbuzo wesibili uthi wona, njengabantu abatsha kuyini okungasiphathisa, kuyini okungasincedisa ngokufunda iBhayibheli? Sitholani okungasiphathisa okuqondana lathi njengabantu abatsha eBhayibhelini okungasiphathisa? Ake sikhangele ke umbuzo wokuqala bese siya kwesibili. Owokuqala uthe wona, siqiniselo bani esingasithola ukuthi iBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo? What evidence do we have to believe that the Bible is the inspired word of God? Kuleziqiniselo engathi zine. Evidence number 1, wonderful unity. iBhayibheli ibhalwe ngabantu abedlula 40. Abantu laba ababhala okweminyaka engafika 1500. Abanye babo abazange babonane, abazange bazane, abazange bahlangane empilweni. Kodwa ke nxa ukhangela indlela ababhale ngayo, iyavumelana, iyangenelana. iBhayibheli nxa uyibala kakukho lapho ephikisana khona uzufice ukuthi lokho akusahambelani. Zonke indaba abazibhalayo ziyavumelana, ziyangenelana. Bona bengabantu abachiyeneyo, bengabantu abaphile ngesikhathi esichiyeneyo, bengabantu futhi abaphila impilo ezichiyeneyo. Khangela uMosi owabhala incwadi zokuqala zeBhayibheli. uMosi simthola engumuntu owathungamela isizwe. He was a political figure. Sithola ukuthi wayefunde kuma university ase-Egypt. Uthole njalo uDavid. uDavid wayeyinkosi, wayeyimbongi futhi. Wayengumhlabeleli, wayengumalusi wezimvu, wayengumuntu wempi, umthungameli, umbukhomanda wempi. Khona lokhu kuyabumba indlela akhuluma ngayo, kuyabumba indlela abhala ngayo, kuyabumba indlela abona ngayo izinto. Kodwa ungalandela indlela ababhale ngayo, ubhala ngendlela engaphikisani lekaMose, engaphikisani lekaJoshua, engaphikisani lekaNehemiya, engaphikisani lekaPawuli. Ziyavumelana indaba zonke. Ukhangela uLuka wayengudokotela, wayehistorian, umuntu wezimbali. uPawuli wayengumfundisi. Baningi abantu ongabaqamba eBhayibhelini. uSolomoni simthola eyinkosi, simthola eyisikhwicamfundo futhi engumuntu ohlakaniphileyo, onothileyo. Kodwa konke abakubhalayo kuyavumelana. There is wonderful unity. Kulokuvumelana okumangalisayo eBhayibhelini. Kakukho lapho ofica ukuthi sekulempikiswano eyenza ukuthi sibone ukuthi kakungenelani. Evidence number 2. Enye yezinto eyenza ukuthi sibone ngempela ukuthi iBhayibheli yilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo. Miraculous survival. iBhayibheli like lahlaselwa ngendlela ezinengi. Nxa usiya embalini yomhlaba uyathola ukuthi lihlaselwe ngendlela ezinengi ezesabekayo. Lingenye yezincwadi eke yazondwa, yahlukuluzwa, yahlaselwa ngendlela ezesabekayo. Ke nginike umzekeliso lapha. Kule ndoda elegama elidumileyo ogama layo linguVoltaire. Indoda yaseFrance. Ufe ngomnyaka ka1778. Imbali ithi yona le indoda
yamemezela ukuthi ngemva kokufa kwakhe iBhayibheli liyanyamalala. Wayefake amandla akhe wonke ukuthi azame ukuthi aveze ukuthi ngempela iBhayibheli kayisilutho. Ngakho ke wasebenzela ukuthi iBhayibheli inyamalale. Ke ngilitshele ukuthi ngemva kweminyaka engu-50 efile endlini yakhe eGeneva wayelomtshina wokushicilela izincwadi. Imbali ithi yona 50 years efile amaBhayibheli ayeseshicilelwa endlini yakhe ayemanengo umangalisayo okuveza ukuthi ngempela iBhayibheli lanxa ingahlaselwa lanxa ingabe ihlaselwe ngendlela ezinengi kodwa ke kayisoze inyamalale. Izitha zeBhayibheli ziyeza zedlule kodwa iBhayibheli liyasala linjalo. uJesu wayeqinisile kuMarko 13 verse 31 lapha athi yona izulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa ilizwi lami kalisoze ledlule. Ake sigijime sikhangele evidence number 3. Esithathu ithi historical accuracy. iBhayibheli kumbe ilizwi likaNkulunkulu imbali elikhulumayo iqondile kayitshekanga. Kule ndoda yomlungu ogama layo linguWilliam Ramsay. Le indoda kuthiwa yayindoda engakholwayo izalwa ngumuntu owayengakholwayo owayengalani loThixo. Qala ukuba memezele atshele umhlaba ukuthi yena akusebenzelayo lafuna ukuthi akwenze emhlabeni empilweni yakhe ukuthi atshengisa veze emhlabeni ukuthi iBhayibheli alithembekanga. iBhayibheli yincwadi ongeke weyame kuyo ongeke uyithembe ngenxa yokuthi imbali eyikhulumayo kayiqondanga ingamanga. Yazama ke le indoda yangena eBhayibhelini yafunda incwadi kaLuka. Wasuka lapho wayagebha ezindaweni lapho kwakuthiwa iBhayibheli yabhalwa khona. Wagebha wenza lokho kuthiwa ngama-archaeological excavations emazweni angu-32. Amadorobho angu-54 lama-islands angu-9. Akuzuzayo lapho ukuthi encwadini kaLuka izindawo zona lezo zonke ezibaliswayo zazikhona kuyizindawo ezikhona eziqotho. These were real places. Wayesuke esithi uzave indaba ezikhulunywa nguLuka, indaba ezikhulunywa eBhayibhelini ngamanga wodwa aluhlaza. Kodwa ke ngemva kokufundisisa, ngemva kokugebha, ngemva kokubhoda izindawo wafica ukuthi zonke lezo ndawo ngamazwe kumbe zindawo ezikhona, ngamazwe akhona, ngamadorobho akhona, ngama-island akhona aphilayo. Endaweni yokuthi approve kumbe atshengise umhlaba ukuthi iBhayibheli lilamanga, uRamsay wayeselesizathu sokuthi akholwe ukuthi konke okuseBhayibhelini kuqotho ngoba wayesekubonile wakubamba ngezandla. Umhlaba wamangala uRamsay esephendukela esiKristwini eselandela iBhayibheli waba ngomunye wabantu ababevikela iBhayibheli leqiniso leBhayibheli kangaka. Bangani bami bantu abasha, iBhayibheli kayisiyo mbali nje, kasiyo nganekwana kamvundla lonteleja, kodwa ke likhuluma liveza izindaba eziqotho. Ungakhangela imbali ulandele eBhayibhelini uzathola ukuthi imbali iyakuveza ukuthi kuqotho kuseBhayibhelini. Evidence number 4. The fulfillment of prophecies. Xa usiya eBhayibhelini uthola ukuthi iziprofeti ezinengi zilokugcwaliseka eBhayibhelini. Ungaya ezincwadini ezinengi ezishiyeneyo uthola ukuthi iBhayibheli yilo lodwa ibhuku lezindaba zokukholwa elileziprofeti ezagcwalisekayo kumbe ezigcwalisekayo. Ungaya kuziprofeti zeTestament elidala sithola ukuthi ezedlula inkulungwane ezimbili over 2000 iziprofeti zagcwaliseka. Ake ngikunike kancinyane ke sithathe isicaphuno
kancinyane kuziprofeti zeTestament endala ezagcwaliseka ngempilo kaJesu. Ungakhangela kuDaniel 9 verse 25 kusiya ku27 iveza iminyaka yokusebenza kukaJesu lokufa kwakhe. Isiprofeti esaprofetwa uJesu engakazalwa, kodwa nxa uyibala kuncwadi kaDaniel iyaveza izivezelo ukuthi uza kufa nini njani, ngawuphi umnyaka, ukuthi lokubhaphathizwa kwakhe kwenzakala nini, njalo njalo, kuze kuyefika eminyakeni eminengi ngemva kwempilo kokufa kaJesu lokuvuka kwakhe kuvezwa eTestamenteni elidala. Ungaya futhi kuMikha 5 verse 2 iyaveza indawo yakhe yokuzalwa ukuthi eBethlehem laseJudiya. Ubususiya kuMateyu 2 uzathola iveza khona lokho kanye kulapho azalelwa khona. Ukuzalwa kwakhe kuIsaya 7 verse 4 iveza ukuthi kuza kuba ikuzalwa okungayisikho okujayelekileyo, ngoba lapha intshudula kumbe ivirgin engakaze ilale lendoda yazala kumbe yazuza umntwana. Into eyavezwayo kusiprofeti seBhayibheli kuTestament elidala. Ukuthengiswa kwakhe ungaya kuZakhariya 11 verse 12 iyaveza futhi ukuthi uza kuthengiswa nge30 pieces of silver. Yikho lokho kanye okwenzakala nxa uJudas wayesemthengisa. Kunenge singakubalisa singakuqedi, kodwa kuveza ngempela ukuthi kuliqiniso ukuthi iBhayibheli liqotho. Iziprofeti zonke zona lezo zigcwaliseka ukuthi ziveze ubuqotho lobuqiniso beBhayibheli. Lami nxa ngilibala kunginika leso siqiniselo, kunginika leso sibindi ukuthi nxa ngilikholwa iBhayibheli ngikholwa into eqotho, hatshi ekamvundla lonteleja. Umbuzo oqala lo ebesiukhangele ukuthi kuyini okwenza sibe lesiqiniselo ukuthi ngempela iBhayibheli laphefumulelwa. Umbuzo wesibili esizagcina ngawo uthi wona kambe kuyini esingakuzuza ngokufunda iBhayibheli thina njengabantu abatsha? What benefits does Bible reading bring to us as young people? Nxa sikhangela ke esikuzuzayo kayisikho ngokuzuzwa ngabantu abatsha kuphela, kodwa wonke umuntu othatha ithuba azinikele azimisele ukuthi afunde iBhayibheli. Benefit number 1, reading the Bible allows you to know God. Ukufunda iBhayibheli kuyakuncedisa, kuyakuphathisa ukuthi umazi uNkulunkulu. Qaphela lapha sihlobo sami, ukwazi ngoNkulunkulu kakufani lokwazi uNkulunkulu. Ukwazi umuntu lokwazi ngomuntu izinto ezimbili ezichiyeneyo. Ukuze wazi umuntu udinga ukuthi uchithe isikhathi ufundisisa ngaye ukuze umazisise, hatshi ukwazi ngaye. Ukwazi ngaye ungamakwazi ngaye ngoba utsheliwe, kodwa ukuthi uze umazi sibili kuthi ukuthi kunenge osukuzwisisa ngempilo yakhe. Ukufunda iBhayibheli ke kusinceda ukuthi sizwisise ngalo iBhayibheli elikhuluma ngayo, ngoba indikimba yendaba eseBhayibhelini nguJesu Kristu. Indikimba yendaba lusindiso lwethu. Indikimba yendaba ukuthi sazi ukuthi uThixo usithanda kangakanani njengabantu bakhe. So ke nxa sifunda iBhayibheli kuyasincedisa ukuthi sazi ngoNkulunkulu, simazi uNkulunkulu. Konke khona lokho sibe lobudlelwano obuseduzane kangakalayo. kuJohane 17 verse 3 ithi yona nansi le yiyo impilo engapheliyo nguJesu lo, ukuthi bakwazi wena Nkulunkulu onguwe wedwa oqotho loJesu Kristu indodana yakho oyithumileyo. Benefit number 2, ukufunda iBhayibheli kuyasinceda ngalindlela futhi. Reading the Bible gives you wisdom. Kukunika ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha sikuthola ngokufunda iBhayibheli. Ziningi izincwadi ezibhalwe izihlakaniphi zalo umhlaba. Nxa unanzelela ukuhlakanipha lokho ungeke ukuqathanise lokuhlakanipha esikuthola ngokufunda iBhayibheli.
ungazifunda izincwadi ze-science, uzifunde eze-literature, uzifunde eze-philosophy, uzifunde ezomthetho, kazisoze zikuhlakaniphise ngendlela iBhayibheli ekuhlakaniphisa ngayo. Ngakho-ke funda iBhayibheli uthole ukuhlakanipha ongeke ukuthole ngitsho lakuyiphi incwadi ongathatha ithuba ukuthi uzame ukuyifunda. iBhayibheli licacile, liyaveza indaba ngendlela eyenza ukuthi uthole ukuhlakanipha okumangalisayo, ukuhlakanipha okuphakemeyo. Nxa ufunda kusihlabelelo kumbe amahubo ngo-119 verse 130 ithi yona ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, kuyahlakaniphisa abayizithutha. Kuzaka ngo-2 verse ngo-6 ithi yona ngoba inkosi ipha ukuhlakanipha, emlonyeni wayo kuvela ukwazi lokuqedisisa. Sihlobo sami, mngani wami, jaha lentombi, khumbula ukufunda iBhayibheli kukunika ukuhlakanipha. Benefit number 3 esicina ngayo, reading the Bible leads you away from sin and to an abundant life. Ukufunda iBhayibheli kuyakuncedisa ukukwehlukanisa lesono kukuse empilweni emnandi, impilo eyiluju. Uthi uthathe izwi likaNkulunkulu uligcine enhlizweni yakho, uthathe ilizwi likaNkulunkulu weyame kulo, uthathe iBhayibheli ulenze eliyilo elithungamela impilo yakho. Amazwi owafunda eBhayibhelini abe yiwo akuncedisayo ukuthi uphile njani. Ungenza njalo uzabona impilo yakho ibalekelana lesono, ibalekelana lokungalungi, ubone ususiba lempilo engcono, impilo elokuthokoza okungapheliyo. Isikhathi eziningi abanye abantu babathi umuntu ofunda iBhayibheli uyisithutha, umuntu ofunda iBhayibheli kazilutho, umuntu ofunda iBhayibheli kakulalutho alukholisayo. Kukanti-ke the opposite is true. Kuliqiniso ukuthi nxa ufunda iBhayibheli, nxa impilo yakho uyeyamise ekuthini wethembe amazwi avela eBhayibhelini, uthola ukuhlakanipha ongeke uthole emhlabeni, ukuhlakanipha okugqamileyo okungale kokuhlakanipha kwalo umhlaba. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza mngani wami, funda iBhayibheli ngazo zonke izikhathi. UJesu uthi yena kuJohane ngo-10 ivesi ngo-10, ngizile ukuthi babe lempilo njalo babe layo ngokugcwala kwayo. So-ke ukuze sizuze impilo egcweleyo, impilo elentokozo, impilo engapheliyo, ukuthi seyame eBhayibhelini. Ngiyakunxusa ngikukhuthaza mngani, funda iBhayibheli, yeyamisa impilo yakho eBhayibhelini. Jaha ntombi, iBhayibheli liyilizwi likaNkulunkulu elilamandla ukuguqula izimpilo. Khangela impilo yakho, kukhona yini osekukusindile, kukhona yini okukwenza ukuthi ungabi lempendulo imibuzo eminingi empilweni yakho. iBhayibheli lilempendulo zonke ongazidinga. Ungenzeka ukuthi empilweni yakho uzizwa ungasela themba, uthi uyakhangela ikusasa kumnyama, awuboni ukuthi kuyini okuzakuza kusasa. Ngiyakunxusa sihlobo sami, yana eBhayibhelini, chitha isikhathi ufunda iBhayibheli, uzathola ukuthi impendulo zemibuzo enjalo uyazithola. Nxa ufunda usiya phambili eBhayibhelini, sithola ukuthi kulapho esithola impilo engapheliyo. Nxa sigoqa sibuyela encwadini esiqale ngayo, uTimothy wesibili ngo-3 ivesi ngo-16 lo-17, yonke imibhalo yafunzelelwa ngumoya kaNkulunkulu, ilungele ukufundisa, lokukhalimela, lokuqondisa, lokufundisela ukulunga, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungiselwe yonke imisebenzi emihle. Ngiyakunxusa, imibhalo yonke, iTestamenti elidala leTestamenti elitsha, chitha isikhathi ulifunde, uzathola impendulo zemibuzo ongeke uyithole kuma-philosophers, ongeke uyithole e-library. uNkulunkulu asiphathise, asiqinise, asinike leso sibindi lamandla ukuthi sithathe ithuba sisekufundeni ilizwi lakhe. Asicimezeni sikhuleke. Baba wethu osekhaya ezulwini,
Siyabonga ekuseni ukuba sithole ithuba lokufunda ilizwi lakho. Siyabonga njalo ngezwi lakho ositshengise lona ukuthi liqinisekile, lifanele ukuba lisifundise, lisiqondise, lisiphe ukuhlakanipha esingeke sikuthole emhlabeni. Ngiyakhuleka Nkosi ethandekayo, amajaha lezintombi, obaba labomama, abafana lamankazana obaphe impilo emhlabeni, sonke usikhangelele ukuthi sithole ukuhlakanipha, sithole impilo engapheliyo ngokufunda ilizwi lakho. Siphe-ke isiqiniselo ngokufunda ilizwi lakho izikhathi zonke. uJesu adunyiswe, silungele ukuza kwakho kumasinyane. Sikhuleka ngebizo elihle leNkosi nomsindisi uJesu. Amen.